Kumba shispa angut ki samla pule na ke jilla kathan North East ke India kata na Assam ki dang sakut ha ki than bajur bha ke jing porton sipai bat hap hapo ke jingkmi ki sipai Russia ha Ukraine. Ya kane la pentip da menteri rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma ha ke kerwa syakilat pathai kubor hene kesngi palai. Khambu na ki shispa angut ki samla pule ke than North East ki day na Assam ki badang sakut ha ki than ke Ukraine bajur bha ke jing porton sipai ke Russia ha ke jing yakan ad bat ke Ukraine bat ki parlok jongka bat ki day ki samla pule ha ki kam jing sumar. Himanta Biswa Sarma ula kerpat jor ya ke Ministry External Affairs jong ke sarkar kemi bakan shimkhia halor kene ha ke baya day bat ki lapahara bat jing shngan ki samla pule na kene ke jilla ngila ya keren halor kene kamat bat ki bor bahalor jong ke MEA bat ngila ban jor bakan shimkhia ha ke baya day ban penti kena ya ki lat jing yada bat jing shngan ki samla pule na Assam ha Ukraine la pentip Himanta Biswa Sarma ha ke juk kepor ula ong benrap ru da ke ba ong ngila yo lat ban yakren ru bat ki samla pule ke jilla Assam ki badang sakut ha ke jaka bajur yal jing ya le thma ha Ukraine ha ke juk kepor ke India kala penbej ban lech shaw no bat shwa ya baro ki samla pule bat ki nong shong shnong ke ri basa ha ki than syak ta ha ke thma ha Ukraine enrei kene ke jing penbej la sakut no shwa ha ke da ba ke sarkar Ukraine kala khang no ya ki lenti her liang sun hau jong kene keri shu ki sipai ringkeu baklan bor ke Russia henne kesngi nadu dang step perngap ki landang tor shu habaro saudong ki kapot ke Ukraine tang hadin khandiat minute ba president keri Vladimir Putin ula penbena ya ke jing pentron sipai bat jing trekam baklan kham khlan bor shu ki sipai